600, hospitali ya Kianda Kibera ambayo inawahudumia wakazi takriban 67,000 na hospitali zinginezo ambazo zimewafaidi sana maelfu ya wakazi wa Nairobi. Maendeleo haya ya ujenzi wa hospitali za umma katika mitaa ya mabanda ni kati ya malengo kuu ya Rais Uhuru Kenyatta ya kuhakikisha kwamba huduma za afya za hali ya juu zimeletwa karibu na wananchi wa kawaida na kwa bei nafuu. Sasa wajua. Na ukwaniri andonzi ya sobere tumonjo mulgereria Ndizi TV hasenchiri abene Chinsa Isato chiabono botuko nengakerera ngo kwarigania SMS ito ya mungana mayahiri nyara gukumanya gati ya bariki baitu babere bagotwariganene naboiga amangana nde korwa isiko na ime yorongo roito rwaguse chitarikini 15 omutinyi negesunte kia masaba omanyakante uno mutinyi 12 omwaka wechiri bubere na merongo ebere noyo mubuna botambe chitariki bune chialero omutinyi buno yorero egenteki ya oseke bengi akorekanete ense mogete buna bono asense ya Australia aso mwaka bwelibwe ya mochimi ya kenda emeronge 5 1972 ni gobono bwatano bwekombegere kia Commonwealth asense yo ya Australia ya begete buna abasobote bonsi banyare koewa chibesa chirengaine anne bali balikire asense yo ayo na yakorekanete engakio yukolende aseri tukulia lero na rigose akorekana na kwariganiri aseribwa nyare kugosansa muranira ayo munenda mange isato chiabutuko literiane nkoro kwa Vincent Onyancha. Nigo togo chaka kurwa sensemo ya wizara ya bochenu mwaziri wa bochenu wa sense ya Kenya Mtaikawe nigo bono haburi ya banto baine kinanku bwati baramachika bekire yogo tango kuranda kwebinyi bya COVID-19 aya nigago cha kerokeria ebinyia bya COVID-19 bimanyakantabu na Omicron bya soere asense ya Kenya kawe asomorgo lero nigaine kibuna abantu batatu batukire nebinyinyi bya Omicron ebibire yokoseria mono na endeni gobi kuranda ase obwango through Kenya, and we have at least 3 cases so far. We have a lot of other samples that we are sequencing. So in the next 2 days, I will be able to confirm the spread or otherwise of the Omicron variant in the country. As I had said earlier, what we are hearing and what the information we are getting from other countries across the world are that the variant spreads very, very, very quickly, very fast. The effect of the spread is that if one has been vaccinated, the level of attack is a lot less and the need for hospitalization is limited. So if one has been vaccinated, they are getting chills, a bit of headaches and so on. But so far, what we have seen ourselves and what we have heard from our colleagues from South Africa and elsewhere is that the level of hospitalization is less than the Delta variant that we had some time back. So far, the hospitalization cases that we have in our country are still Delta. We have not detected any Omicron variants in our hospitals. But of course, as I said, we are carrying out sequencing in all our laboratories so that we are able to give Kenyans a better picture of where we stand as far as the Omicron variant is concerned. It is clear, however, that moving forward,
the Omicron variant is likely to be the dominant variant, not just in our country, but across the world. And we are happy that the management of the variant globally is now being handled in a better way. We have heard that some countries that, for example, had closed and locked out people traveling from some countries have been removed from the red lists, and that's a good plan, because the way to manage the virus is to ensure that we keep away the virus, but not necessarily keep away people. This variant is there with us. It is going to spread. There is no question about it. And it's a question of us preparing ourselves. We have urged that through the COG that all counties begin serious preparation for any eventuality. We have also urged that Kenyans get vaccinated. This is no time to debate. This is no time to start hesitating when it comes to getting vaccinated. The statistics are clear. In the countries that have got a widespread Omicron variant, it is clear that if you have been vaccinated, you are much better off than if you have not been vaccinated. If you have not been vaccinated, what you are threatening is your livelihood. So as a government, what we are saying is that let's everybody get out there and get vaccinated. And we have asked the county governments to wrap up capabilities and preparations for that and for Togotigara asenseme yo yeminye vya COVID-19 kiombe kyo chenu ensengima WHO World Health Organization igona ogiate biro bunendwali yo anane binye vya COVID-19 ebye binya bya Omicron igobigandrete gosarara sobwango nabo nigo kia ose kiombe kinigo kia obwareire enchire binye bikuranda nigo chinga kyecho abantu bonse baboliwe kuba maisoli wetanga kurase binye bya COVID-19 kolengana ne kiombe kyo chenu ensengima WHO Ogiate buna chinse emeronge tana ibere na isano na ibere nigo chene kiugukunwa nebinyinyi byo gati yabo ense ya Rwanda ne yabwango iganera ya koniro nebinyinyi byo abwasa abantu batano no yo mobile ne kiugukunwa nebinyinyi byo bya Omicron ebinya bya COVID-19 abo asense ya Kenya yene kiri abantu batatu bale nebinyinyi byo bya COVID-19 ekiombe kyobo cyane bono nigo giate buna ane enorogongo ru Africa robante kwerenda eligo itanga kurwa sebinyinyi byebinya bya Omicron. Omicron is spreading at a rate we have not seen with any previous variant. We're concerned that people are dismissing Omicron as mild. Surely, we have learned by now that we underestimate this virus at our peril. Africa is now officially in the fourth wave of the pandemic, which is partly due to the Omicron variant. There's been an 83% surge in new cases on the continent this week compared to the previous week. This is the fastest surge recorded since May last year. Togotigana norobo churu asensemo yebinyinyi vya COVID-19 toendogeike ensemo ya kitutu chache north kutoka se county ya Kisii ase kenyero kya Nyamware ime ya Ikuruma omongno yo mumatakanwa niga aichanete kero kilinya getari ya Kenyatta ya nyarego tanga umwana yo gutamwanchira gosoka kubwatakana buna tarakana chibeso umwana yaberega kurwali wa hichire milioni ya mo Ndizi Isato omurike ito wa manganama ya Mildred Mumanyi noroboti urwa senchira yoboyekirano obogima ase chinga kiechi bwabeire obokonkegima ase amagima ya kiromonto ase omongina Joventina boigo nigo obogima bwa mokongeire maiga yokoba omuboraka wetania emyaka 20 nigo bono agontebya omwana olenge komokonya bono nigo arwalite ombwato omuchando omwana andwalirite okuru kuchocho chogo ande gondo mongino omubaraka na chagite ko mongino omubaraka kuru mwaka bwa 2001 January ngatikerwa abana abake ntagwatikende goikira bana iga ekara ya ikagaiga omwana oyo ndwalire nero renge etegemea asenge yiga mno bokonyi oikire urwalire asoba ko ngubuyenda na akolera tu operation ase omwaka wa 2017 agachaka bwena se nyagitari yakoptike tukaonikere gento twabwate gaiga ntubwati astokolema ntubwati kende yonsi ne chiro tamenyete na ntubwati esosi
nigagontebia buna enyomba konye ya mugwereire na igo omutangio ya George Konyora uchakire kumwagachira oborwaire bokamonyora bono nigo akorara isiku ya ikire gatiaiga omwana oyo konyo utakire kombekere nyomba ya ngwereire omanyire kurwara bono isikomenyete timbwati enamunende yonsi ndatebe bororo mbwa monyene ase Yoventina ugusaba kwae na kuoko ya ikeire gaiga basani nabairi gonda basabe ka kimondigererie muno mongino mubaraka timbwati nsinyona timbwati moino na moino enaligia abairi n'abasani tokachi ko koligi tibese ntibeti no ne chiri bukomi ne piri gega ne irie million point 3 kakina alelira ase mole abairi n'abasani mondigereri gaki omwana oyo nerete gemea sengeye yane gaki igongo pana na mahabira gaki amanene gaki mondorera mahabira muno mungina mubaraka ebina byebirero by'omungina Yoventina uyo bwate omumuro yoralia senya gitalia Kenyatta National Hospital osikiroro esengenchunga tabwati bese chisaine cyo kumurusia senya gitali ginko reporteria egetaseni Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi Biamuno Mildred Momanyi asorobocho rwa senchera yoboikiranu togotigana nere Mildred Momanyi omurai wenso muskuru Kenyatta ali tukoliara nigaikirana asensemo ya Kasarani asogo chaki benne omurobelyo boko bagachira chinyomba abanyanyimbo ba KDF Kenya Defense Forces yabanyare chinyomba chiyo komenya naina bo uruka ukona kurwa sensemo yo ya Kasarani nigate yabuna asama tukale bosio nigo bagochikane kyabanyanyimbo bali ba KDF Kenya Defense Forces ngonyara bali chinyomba bakomenya amo ne chinka chiabo samo ne chifamili chiabo buno muri kito wamangana ya Sara Nyarangi Ontita Baraza agotomanya Hep hep Omorai bwense Uhuru Kenyatta nigachakia bene omorobelyo bwoko bagachira abanyanyimba ba KDF chinyomba echibago cha komenya ne chifamili chiabo. Siku ya leo ni siku ya furaha. Ni siku ya furaha kwa sababu tumeona mwanzo wa safari ambaye tumeitegemea kwa muda mrefu. Kwa muda mrefu tumejua ya kwamba tuko na shida ama ukosefu wa nyumba kama ofisa wetu na askari wa jeshi, na tumekuwa tukitafuta mbinu mbalimbali ambazo tunaweza tuzitumie kuhakikisha ya kwamba tumeweza kutosheleza hiyo shortage ya nyumba kwa KDF. Nigo boigateba eye nemerobelyo bachakirie elyokonekia abanyanyimba bwo banyorire gatia magani ali baganetie goikirania emeremo yabo buya. Mimi sina shaka ya kwamba huu mradi utatekelezwa kulingana na vile mipango ilivyo. Kwa muda mchache sana tutaweza kuongeza huu mradi kuhakikisha ya kwamba kila askari anaishi kwa nyumba ambaye inafaa na anaishi katika kambi ya jeshi kulingana na matakwa ya kisheria vile inatakikana. 5, tuwe with decent accommodation for each and every single serving man and woman and their families, and that is the objective. Omo waziri bobolendi Eugene Wamalwa nigonere akwanera igoro yomorobelyo yo. That we will see modern buildings here that will house our officers. This is in line with your Big Four agenda and particularly Your Excellency, the housing pillar. I'm very, very pleased that MOD will be contributing towards realization of the Big Four and particularly the housing pillar through this project. Abanyanyimbo korwa KDF nigo bairaneria ngambu yamono ase ogochakigwa komorobelyo yo. Your Excellency, we are very pleased to be here. And especially to have you come to inaugurate these buildings for these young soldiers. For quite a long time, Your Excellency,
we've had the intention to build houses. Your Excellency, for the support and the guidance that you've given us in terms of coming to this point where we are having to construct over 3,000 houses in 5 regions of our country. Mbiamuno Sara Nyarangionti tabaraza asorobotirwa senchira yobo ikiranu togotikana nere Zara Nyarangiontita tosukegochi ase orobo tironde chinga kichiskuru chigo siekwa se wikiego cha igobona abayiboli baboli gwe nago semiwa kwenne kibunango kwana wale na bana babo eligonyara gutwara chimbwa chingi yani go chinga kichi baboli we kobalenda ekero keliyemeyega aoira chigo kalekana gati yawe Christmas na boygo nomoyega bogo chengera omwako moya gati yemeyegende abayiboli boygo batebi gubuna wane kinkurigere bali chiri podcast chia bana babo edi banyare kumanya na kibago kalekera bara ase chiskuru bono asengencho eruse yego chikoba erenyenge na abana banyigari nyererete mono enataka gotebya abayiboli abana buna bagocha mubapoke buya na intunko batuma tole buya kurwe skuru morigereri chi report form chiabo mororenga ibakora buya morora sobo kongubule mugambe na abana sobwagare mechando kibabwate na inde na kitura bwatira nemechande iyo egere chiskuru chiko igorwa omoiboli nabo gocha ororo mwalimu okogendese skuru omwana osoma ororo mwalimu mugambe mechando ya mwana na inde molenda abana esuguku nabo moko bakelimo bwate moko inyoranga chiskuru nchise chigoru mobalende mosemani onyetali nga kieko benke abana mbaga chire chisemina chiruse chibaro kiwamangana Umonchumulgirelia hinyorobono nigo ganda tukuyanyora Jonsi wetera Ndizi TV obwansubu mugusi Chinsa Isato chiabono botuko nebo nigo Chinsa mochiri chiabaku Azerbaijan nebo igo Dhaka Bangladesh wase Santiago Chile nigo tonyora wetera www.ndizitv.or.ke tubwate wetera se mtandao yetu ya Facebook buna Ndizi TV News nebo igansemeli ya YouTube nebo tonyora buna Ndizi TV News nyora igo toko gando mutumokomoke gorantora sentunde ya kabere ya mangana mayeri ngaya kumanyi anensemo ya siasa onsi ntokwaliganeti ya semeseito ya mangana Amayia Isato chiabutuko omutumuko kurina toregendera gotengera Ndizi TV. Ndizi TV obwenso bwumugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomogusi omokene no karanda okaribie stera nyago seta omokene no karanda okaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga Uraiya Chingigikero cyumugusi nomurobyo bwegekoro cyumugusi uyore nekirenga ikigukumanya chimbwe cyumugusi chingencho chinsoni amunoboroso bwomwenya gitinge yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyomongo mugaka bachegesa mugakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansa nabanga ari nyumba manyasa ba karansite naro komya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri nabamanyi bekigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru gichinyiga kirecho Chingekero cyumugusi agano tokurigera mange tokwana mange kera tokwanira igoro ye chingekero cyumugusi twesemye kegusine kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere
mbere kira ritukulia Alhamisi chinsa 2 cia butuko na boigo moiroro ritukulia Juma chinsa 5 meji dakika 15 cia mugaso. Moncho muligeria nande nigo toiranire asintunde ya kabire ya mangana Amayia Chinsa Isato chiabono obotuko chingaki abarokigwa barangusie kachiskuru bono niga aborokia bali ba scouts kuruchinsemo ao omerana asensemo ya webuye elikonyora morokererio aya baguchiko igeria abande ekero bara chiskuru omulikeito wa mangana Amayia Ndemo Steven noroboti urwa senchera yubwagale. Abarimu abaraibe chirombe chia scouts korwa seche skuru chechi county chia Bungoma na Busia mbaumerana imeawebuya na gukwanira igoria chinchira choko gendereri chiskuru na abarokigubuya. A preliminary training course, one of the scout leaders training course that will give skills and the capacity of our teachers who are the scout leaders in working with the scout units in their schools. Lengo la hawa walimu kuja hapa ni kwamba mwanafunzi asiwe anaonekana anajua sana. Kuna vipengele vingi ambavyo wameweza kujifunza juu yake ili waweze kuwafunza watoto. Wamejifunza jinsi ya kuepuka mambo ya utumizi wa mihadarati au madawa za kulevya. Wamejifunza njia na mbinu ambazo mwanaskauti anaweza tumia kwa minajili ya kosa kujiingiza katika vikundi ambavyo sio vizuri. Nigo bono basabire chiskuru gwasiro bura yase aborokigu babo na kubaegeri chimbu chingiya echo kirabakini buya na kubatana na nebikorwe bibe. For the 3 days we've been here, we know that we are going to help those young ones so that they can be able to grow into holistic persons, good citizens, people who are able to take care of the environment or environmental conservation, take care of anything that is around them. And I know that through the topics that we have learned here, we know in future our children are going to be good boys and girls. Bono nigo chiskuru chigo cha gosieka ase wiki gocha aso motumokomoke. Ndemo Steven, Ndizi TV. Biamono Ndemo Steven Ndizi TV asorobochi rwasenchira yobo ikiranu togotigara sensemo yesemi na boigone chiskuru ajaniga kolekana kero kelia bwatani aho kurwase county ya Nakuru anene byombe bachira mona kone kibuna nkonyara wale ko basemia bana anena abanyeroka enchira yowe tanga kurwase amarito agenkyo nigo chinga kichebembe batebire buna bagochikoligereria na kubwaterana abayiboli konyara gotanga amarita agenkyo nigo base ya Bible kone kibunango sanga bali na abana babo anena abana banyaroka eliko manye michandeli bagoetera bunenchire ye moyo konyara gotanga amalita mapema. Okay, jina langu ni Alice Wanyonyi, nasimamia idara ya huduma kwa watoto hapa Nakuru. Kwa sababu shule ziko zinafunga. Na hapo nyuma wakati watoto wamekuwa likizo ndefu tuliambiwa na tuliona kwamba watoto wengi waliweza kupata mimba. Watoto hawa ni wa shule. Watoto hawa wanatakana ulinzi, na ulinzi huo utoke kwa mzazi ama yule ambaye amekaa na mtoto. Kwa sababu visa ambazo tulikuwa tunaelezewa ni kwamba mtoto ameenda kutembelea shangazi yake. Na kwa shangazi yake kuna vijana, kuna wasichana. So mtoto anaachiliwa anaenda kukaa kwa nyumba ya vijana wenzake. Na kumbe huko ndiye alikuwa anapata hizo mimba. Kwa hivyo tunawaomba wazazi, tafadhali mkuwe makini na hawa watoto wanapokuja kwa likizo. Kwa majina ni Cosmas Mutua, mimi ni katibu Nakuru County Reproductive Health Network, na leo tumekuwa na hafla ya kuleta memorandum. Tunajua kwamba mambo ya mimba za utotoni zimeongezeka na maambukizi ya HIV among teenagers, ambapo tunaambiwa zaidi ya 18%. Takwimu zinaonyesha kwamba wasichana wetu wanapata mimba wakiwa wadogo, na lazima tushikane kama jamii. Hatuwezi kunyamaza wakati hali ilivyo sasa. Kwa majina naitwa Evelyn Werimo
kutoka shirika linaitwa Okta. When we look at teenage pregnancies, we must agree that it's the girl who bears the burden of teenage pregnancy. And we need our government to formulate and implement policies that protect the girl child. When these cases are taken to court, the girls, the perpetrators, regardless of their age, should be punished in accordance to the law. And the girls should be given opportunity to grow and opportunity to pursue opportunities. Wono kwiranira asensemo ya siasa omukonyi b'umurayibwense William Ruto oyuba igoro murayibwe kyama kya UDA niga koletaro ya wichinsemo kya Kakamega asatare chinsemo kya Rwandeti Butula gati echinsemo chinde asensemo yo ya Kakamega. Ruto niga mochiro koigurwa kwebyama ibiganreto koigurwa asense ya Kenya ana asensemo ya Western Kenya asatebiro buna einentireyemo yokonyara kubuna obomo bwegesa ku kyo omoruya ekyama Guro bwango igane kyama GIADAP Kenya Democratic Action Party Kenya ekiyekora no mubunge ogundanyi wa fula wa mnyunye abwaso muliki we kyame kyaro mubunge otongaren SL Simiyo. Ruto ni gate birebuna ebyame bikwegura sensemeyo nigo bisegetire no muraywe kyama gya ODM Raila oyo ligeti goturubania nabo igokobora obuhomo osobomo ase ensemeyo ya Western Kenya nigo chinga kyechi Ruta buri amenye kurwa sensemeyo nabo igona bara kurwa sensemo ya Western anene umuraiwe kyama KNC ANC Musalim Davadi kunyara kwene kiunanko mubwatsiale busio bobochorio bonene ule busio. Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu? Kwa sababu unajua njama ya hawa watu ni kutupanga katika chama ya kona, kabila na chama ya kijiji. Mliona hata chama ingine inaanzishwa jana ya kijiji ati kujaribu kusumbua Musalia, kuangaisha kina Wetangula, na mwenye kupanga hiyo ni mtu hii akitendawili tu anapanga ati akoroge hapa. Mimi nauliza nyinyi, tafadhali msikubali tugawanywe ati tupangwe kwa chama ya kona hii, chama ya kabila hii, chama ya sehemu ile, chama ya kijiji hii. Tunaelewana? Kwa sababu hao wanaotupanga kwa hiyo mambo ya kabila na kona na chama ndio njia ya rahisi ya kutugawanya ili waweze kuendelea na kupanga mambo madogo madogo, tukose kupanga ajira ya hawa vijana. Na ndio mimi nimekuja hapa, watu waliwaandete mapema niwaulize, jameni mnakubali tuungane? Jameni mnakubali tuungane? Si nimekuja kuuliza kwa unyenyekevu. Mnakubali tuungane? Na togotikara asensemeyo ya siasa anasensemo ya Western Kenya omugavana we county ya Kakamega wikirifo Mbeto Paranya niga waereira ohomo obo egesaku kyomuru ya asensemeyo asagote yabuna abaruyembo bentego chahamo na kwene kinanko bwatira nabale asenchira yokomochora omurayi oranyare gakobanyara na kobakonya gaukwana ime yaptere ereniga tebire agochi weswana ni anene asomo bwa azimio la umoja obubole iyo muraiwe kyama gya ODM Raila. Wewe sikiza tu. Na unaweza kusikiza unapoza. Si lazima ufanye vile anasema. So, muwe watu reasonable. Tunataka hii election tufanye kwa amani. Election iko siku moja pekee yake kwa miaka 5. Inakwisha. Maisha inaendelea vile ilikuwa inaendelea. So, si vizuri kuanza kutumiwa. Togotikana nensemo ya siasa omugavana we county ya West Pokot John Nyangapo ni gobona mochirisege cyategeta buri tukoligoro echereta abantu batano gosiria amagimabo omugavana uyu nigagote yabona isege chinigo cherete wateka ekerokerie county ya West Pokot neri yargeyo marakwete bakobuna orobebe egabo serikali kwane kingotingiro bulendi asensemeyo na komugani mu waziri bobodendo Dr. Fred Matiang'i kwane kibuna gobeka robulendi isaine ase ensemeyo unenchireyemo yokoleto mulembe gati yechi county chibero erigeyo Marakwet na boigo neli ya West Pokot. Bunduki 5 na watu 5. Kila mmoja armed to the teeth ndani ya Kenya
katikati ya nchi ya Kenya. Sio askari, sio KPR, sio mtu ya army, not any license officer, not license officer. Bunduki 5 kupatikana kwa village moja, at a corner of a village. 5 is very abnormal. Inamaanisha karibu kila mtu mwenye anaishi hiyo area ako na bunduki. Bunduki 5 ni kama nguo, ama mtu anavaa kofia kama vile ninavaa. Everybody is normal with it. Nataka ni ulize serikali kiongozwa na CS Matiangi, tulikubaliana na wewe ufanye operation yote toa bunduki kwa kila mtu raia ya Kenya. Rudisha vitu yenu mali inatakana iwe. I am condemning with the strongest term possible. Serikali kani inakubali bunduki iende kwa mkono ya raia? Hiyo ni swali ni lazima mtu ajibu. Mbona hawezi rudi huko sababu ashajua ni yeye, sababu hata ifenifa saa hiyo alisema kama mmeshapiga mpiga kufe. But hali Mungu ndio alisaidia. Hata huyu saa hii kama amepona hivi, akipona tu ni kama hawezi rudi huko. Gotigana no roboti urukogenda gocha roboti rende ense ya America litukule rero ase bunge yense yoni go banyara kwenyora abantu kiri bukime isana na isato abo basireti amagima bo kurasa indwali ya COVID-19 ase bunge umunyakerobo bwe bunge litukolero kubwatanamo na abarayibanda sensemejo nigo bayire biro byabo elikonyara kwenyora abantu abo kiri bukime isana na isato basiri amagima bo kurasa indwali ya COVID-19 ayo nigago chekerekeria ebinyinyi binya bya Omicron asensemo ya COVID-19 bya rokane bigwateka na koranda ebibiroko goserio konene gochiasa abantu bonsi. The chair asks all members in the chamber as well as members and staff throughout the Capitol to rise for a moment of silence in remembrance of the 800,000 Americans who have passed away from COVID-19 virus. Let us pray that they rest in peace. Korwa Chinsa Isato togotebana no togwikira omwerio wa mangana Amayia asenchira yobekera no Chinsa Isato chiabono botuko nebani go kwalenga Chinsa mo siri chia San Jose ime ya Costa Rica go Chinsa mo Havana ime ya Cuba ogwatobwata wetara www.ndizitv.or.ke balimwensi twabwatira na SMS ya mangana Amayia kwera niambia aso konyara ko bwatira na asenchira engabuni na wigona yo mwanchu muligeria Ndizi TV kuwakera mbia asogo chora ko yatengera kurasegetsene nambe yemo immenisiko yorogongo rwagusichi koraga 12 chamambia maiga yokobokana nyasaye ugo chikomera na Sara Nyarangyon Tita na wigo Brighton Makori asomurubelio obwensaki abuna botambe amaiga yemesi amangana Amayia akobekera abamenye kuruchinsemo chia ubaracho wekirabo tumira na nkiri tele nkoroko Vincent Onyancha. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego